L-avukati ta' Jorgen Fenech qed jitolbu lill-Pulizija sabiex investigaw l-imsejħa gideb ta' Melvin Tewma. Huma qed jallegaw li x-xhieda ta' Tewma fil-qorti dwar Keith Schembri tikkontradixxi dak li qal fir-recording segreti. L-avukati ta' Jorgen Fenech qed jitolbu lill-Pulizija jinvestigaw ix-xhieda ta' Melvin Tewma kontra Fenech, akkużat li kien kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Huma saħqu li Tewma li huwa l-middleman f'dan l-assassinju gideb dwar l-irwol illi kellu l-ex-Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Schembri f'dan il-qtil. L-avukati Gianluca Caruana Carin u Charles Mercia qed jakkużaw lil Tewma b'xhieda falsa li tikkontradixxi dak li ntqal fir-recording segreti bejnu u bejn Johan Cremona. Fuq il-pedana tax-xhieda meta kien mistoqsi jekk Keith Schembri aġbat lil xi ħadd biex ikellmu fuq dan l-assassinju huwa wieġeb fin-negattiv. Iżda fir-recordings bejn Tewma u Cremona, Tewma jirreferi għal Schembri bħala l-persuna li wedet lil Aħwa de Giorgio li se jingħataw il-bejl u €1,000,000 kull wieħed. Sissa Tewma xed 15-il darba fil-każ ta' Jorgen Fenech kif ukoll kontra l-Aħwa de Giorgio, Vince Muscat, l-Aħwa Adrian Robert Aġus u Jamie Vella, kif ukoll fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.